uhambe kahle umsebenzi wokuhlakula insimu yesesihlabeni lamuhla lapha emkhosini Nkwala kanti ke emajaha mabutho emgcumo lomkhulu ahlakule ayisola ishaya njalo ingoma sinembiko. Kuchubekile kuhlakula lapho khona umgcumo lomkhulu welibutho livelela ngena lapha esihlabeni lapho belihlakula khona insimi yenkosi kanti ke libutho liyajengisa ukuthi selokhu nemgcumo lomkhulu ekuhlakuleni kwawo kanti ke labanye beboniseka ukuthi labanyengi bakhona bayishaya ingoma kutshengise nje ukuthi umsebenzi welive bawuthakasela futhi bawuthanza kanjalo asisibone sikhombe njani. Kanti ke kubhekekile ukuthi kuchubeke kuhlakulwa kuna emasimi engwenyama endzabeni channel emaswati Justice wakadlamini tithombe musele kugcinze naphiwo wakadlamini kalobamba.